Praise the Lord. Chilinaw chel sing mayam da karigum matang yengan jarake mamang da aikoina yum amada changduna mahakchang ngamdraba akoigi ine ama cancer naduna leiraba aduga magi mapuroibado adusu mamit nungaitaduna leire habagi pauta badagi aikoina chatlaga mateng khara pangubane sir ta di ba do pani ini cook tam ge ba mi san view aduga Jesu Christa kan view ko Jesu Christa eina ba kan view mi san hallelujah kan ju pa show ko sin mo ko ipan sa bira ni yung sa dai pa ipan sa kini tu musik yung sa dai pa ko yawa ba na ko gani sa ipan sa matawan ipan show no sige ni bitagi sister sige magi changa na ba Prabhu Jesu gini da ko isang adu kaka sige mamungay to ba Prabhu Jesu gini da ko isang ipagi blessing marang kain interview yung masaga mapal na ina ipa mungay ba yan sa ba kan interview sa pagi alam ba sa pagi kung tulang ba talaga so Jesu gini da ko isang sister sige na ba ngasi dagi tamatang ko pa yawo sa kagi awa ba na ko isang yung masaga sige marang kain ba into ba Prabhu Jesu gini da ko isang amen. Đây chả câu vậy Bukan tak boleh cemui. Itu cakian. Itu lah ini. Set. Tengok nama nula. Pot tu tadi uri kali dah. Oh ya, ti pura sih. Setan pun terpilih untuk fokus sini kok. Juga anak itu sufan kau isenu. Berapa? Abiu itu suka abiu kok. Itu pesawai na paling sini maksud kau mesti panggil orang dia. Perlu sih perlu kok. Aku gi Manipur lagi cilen awal cecil kayak anak. Kau Jesu Christa malu nak hazaba. Misi nak mesti panggil dia kok. Kakak tu nampi lagi. Macam. Orang dia mau koi sholat kerja laklo isenu. Perlu sih abiu kok. Ado akoina paisagi su mateng pizarame ado hairiba ine do hojik masa su kalle aduga dukan ama mayam hotel gi mawongda dukan hojik phamgre hojik ayuk ni mayam matik ama khaktang mayam da yengan jarake hojik ine dugi magi dukan do asiga fast food ki mawongda dukan phamgre mayam shobu yam thakalle nè ini की दुकान से ये नो सिगा गैस सिलेंडर लोग रहे लोग ये लाग ini की दुकान से तक येंगे ना ayukira Ayuki. ओके के तो इन्होंने Pulau ga apuri hori ba. oh pelawa puri ka oh तुम खरे सेल हो बरा Di dum sal. oh ओइ नद्रा हंदा कइनो की मनों दुगदी क्या मुक जोले Jolo we. Sipun mo jolo. कुनमो बा याम फरे याम फरो रे नि पाउता हो hakchang di khar nungai bane nungai ko Jesu Christa na phan mi verse no ado Holy Bible di pa bre ne Pai. mar mak ta pa bi ko Akoi thang na ba mau do. Ma sai do. Udai ma sa tang pa me na hai ba. oh Holy Bible da Mau do. oh ai ine ki dukan se la pura ke ko Tang bu video ma khoi su ka. khoi yam nungai ine ge na bu pung pa pha ko verse no adu ga ine gi business se he ne ma he yan bo bi ko pare chalu ge ine yam nungsi mayam ine se shor gi thoja lakhre na busu fare haidun haibire asini mayam shor gi nungsiba
God is love haibado love tuni mayam uribase mateng pangminasi mayam areba yenaraga chaminasi kharani gi taibang palni taibang pal se thaduga lomba naidaba sargada hannubagi amata ngairaba lambi di nungsibani kokpiba mateng pangbiba. Praise the Lord. Mayam da yenganing bagi maramna yengan jarakpani eksu gas cylinder se loigiba mayam amakak logi aina sanpahan ga iga lakpani lasan lepani sanpahan se mayam sanpahan ga iga lakpani thagachari mayam matang asida passenger ge comment tawbiramo mayam share tawbiyo masigi yam nungaiba video ni mayam ado holy bible amasu inegi thangnaba akogi itei mamana masu pami aina hai amasu pijage holy bible se kanagumba singna holy bible pambiba yauraga su dum comment tawbiro pina bo honajage thagachari praise the Lord ingbi pun ma puishon na he ne hen sopi bo isa amen.